Chapter ma 36. Onyo Bezalel kod Aholiab joma timo tich kod kes nyach manigi rieko e chunye ma jatoketho rieko kod niang' e chuny pere ni ong'eyi paka iripo tiyo ikulaje patich payito e wuot sano golo kis gimoro je ma jatido tito. Jo Moses oluongo Bezalel kod Aholiab kod kis nyach manigi rieko e chunye ma jatido ketho rieko e chunye pere wuon kis dhano ma chuny pere oriwogo obini bongi tich ni otime tichno. Nyo jolemo ok Moses amiya je ma nyithindo ma Israel jokelo rotich payito e wuot ni jotime tichno gi amiyano bende jokelo bonggo amiya pawech e kiso dikini. Nyo nyichwa je mariek jino motimo tich je pawuot jobino kis nyachruok e tich pere ma jotimo. Nyo bende joluwo bong Moses ano jowacho ji jokelo kweth loyo gima wamito iyito patich ma jatotitore joting'ni. Nyo Moses omiyo tet bende oyobo ni ong'em tetno e yij bel sano jowacho wei win yeyo kada nyach kosa dhako omedi timo gimoro je ri amiya pawuot. Nyo ameno ochop jiwo kelo amiya man ropir gima jotieko limo idotiecho tich je bende dokweth swa. Nyo kis nyach manigi rieko e chunye idhie ji motimo tich pakanyor go timo sisa aparruok inala manuny morot kodi nyaul kodi nyaop kodi nyaremo gi jopuochruok e tich mariek go otimo gino. Boro pasisa achiel obedo chubatha 28. Nyo gof pasisa achiel obedo chubatha 4. Sisa je idonigi puong' achiel. Bende go oruto sisa abich achiel kuom man. Nyo sisa abich man go oruto achiel kuom man. Bende go otimo lwire mobedo nyaul kuom ng'od pasisa achiel wuok yieng parot. Bende ameno paka go otimo iye thenge maruok man pasisa iruto pasisa mar 2. Lwire 50 mago otimo i sisa achiel. Bende lwire 50 mago otimo i ng'od pasisa medotie i rut mar 2. Lwire omako sisa achiel kuom man. Bende go otimo rigor gol dana 50. Bende oruto sisa achiel kuom man kirigorno. Ameno olokere kanyor achiel. Bende go otimo sisa oki ui padiegi rodar mati e yo malo pakanyor sisa 11 go amotimo sisa no. Boro pasisa achiel obedo chubatha 30. Nyo chubatha 4 mobedo gof pasisa achiel sisa 11 idonigi puong' achiel. Bende go oruto sisa 5 kendi jo kod sisa 6 kendi jo. Bende go otimo lwire 50 kuom ng'od matie iruok pa sisa irut. Bende go otimo lwire 50 kuom ng'od pasisa maruto sisa mar 2. Bende go otimo rigor 50 wuok brazana ni oruti dar pach ni daro nyal bedo achiel. Bende go otimo gima umo dar wuok rum pachwip molok mobokere kod gima umo iyo malo padar wuok rong pa ogwar. Bende go otimo diar ni kanyor wuok yien shitim sano chungo. Boro padiar obedo chubatha 10. Nyogof padiar obedo chubatha achiel gi ni 2. Diar achiel idonigi chogar 2 sano heko i boro achiel wuok man. Yamena paka go otimore diare je pakanyor. Bende go otimo diare ri kanyor diare 20 ri thenge pa sawuot matie iyo sawuot. Bende go otimo dhos 40 wuok i silvana iyo piny pa diare 20. Dhos 2 iyo piny pa diare achiel ri chogar 2 mere kod dhos 2 iyo piny pa diar man ri chogar 2 mere. Nyoro thenge man pakanyor mobedo iyo thir matie i nos go otimo diare 20 kod dhos 40 mere wuok i silvana. Dhos 2 iyo piny diar achiel dhos 2 iyo piny diar man. Nyo apathenge pakanyor iyo wes go otimo diar 6. Bende go otimo diar 2 rothir pakanyor i thenge 2. Bende wot diare no iling. Bende wot diare no pach iwiye mere kuom ruth achiel. Nyo amena paka go otimo kuom diar 2 no i thire 2. Nyodo nitie diar 8. Nyo dhos mere obedo dhos 16 motimo ki silvana iyo piny kis diare nitie dhos 2. Bende go otimo thero wuok yien shitim abich ri diar matie i thenge achiel pakanyor kod there abich ri diar matie i thenge man pakanyor kod there abich ri diare matie i kanyor rothenge matie i US. Bende go otimo there i diere othush i diare wuok yof achiel tundo i yof man.
Bende go mulo diere gi goldana bende otimo ruoth mere oki goldana obedi kama there bedo iye. Bende omolo there gi goldana. Bende go otimo namba inyawuol, kod inyaop, kod inyaremo, kod nala manuny morot. Go otimo jopoch kuome wuok tich marik. Bende go otimo pila 4 bonge, okien shitim. Yo bende omolo pilano gi goldana. Miak mere do timo gi goldana. Bende go barori miakno, do 4 motimo gi silvana. Bende go otimo hekre thigo pakanyor, nyawuol, kod inyaop, kod inyaremo, kod nala manuny morot, motimo ki tich piso. Kod pila 5 mere gi miak mere. Bende go omolo pal mere kod chuf mere gi goldana. To dhos mere 5 otimo ki brazana.